betul ke ini? Ini siapa? Wah, ini Stephanie, this is Stephanie. Okey, Stephanie. So, boleh share dengan kita tak? Okey, I tahu you sudah kurus banyak. Oi, tahniah. Yes, thank you. Boleh share dengan kita berapa kg you sudah turun? 52 kg. Betul ke? Yes. Satu orang. Okay, boleh jelaskan macam mana? I banyak guna bee product lah. Sebenarnya slimming is not part of the journey. Is I makan bee product dan I jadi kurus saja. Pakai Aura Pants 24 jam. Sebab dulu I dah slip disc L4, L5. Tak boleh cangkung tak boleh berdiri balik. Dan tiap malam husband kena urut, bangun tengah urut pun tak boleh. After 9 months, pakai Aura Pants completely drop. This is one. Number two, I ada diabetes, kencing manis since I was 19 years old. Okay, that time bacaan gula is 10, kolesterol is 10 to 11. Then bila I mengandung dengan dia, I punya itu bacaan gula naik sampai 22. It's very serious. Dan guna BE punya produk itu Zenkoso 1,5 tahun from 22 down to 5. Okay, that time masih guna ubat doktor, masih ada insulin, 7 insulin 4 types of insulin per day, 4 times a day. I punya ubat 30 lebih biji satu hari. Tapi hari ini, yes ubat doktor, hari ini I am medication free. Wah, tahniah. Yes, but I have to listen to doktor lah. Bila pergi jumpa doktor, doktor cakap makan dan I makan. Dan doktor cakap kurangkan dan I kurangkan. Macam tu. Dan lepas tu sebab kencing manis, I ada jantung sesak 3. Sama 3. So when I was in the age of 37, dan doktor cakap kena buat angioplasty. Then I takut lah. Masa tu I pergi jumpa doktor saya dekat SPMC. Dan I tanya doktor, I boleh tunggu. I tak mau buat. I boleh tunggu. I balik, I makan review. Satu pagi, satu malam. And for 3 months, then balik pergi buat angiogram kan, doktor cakap tak payah buat angioplasty. Wah. Then doktor say sebab I ada kencing manis kan, maybe I cannot avoid doing angioplasty tu, but maybe 40 years later I should happy lah. 40 years later. So and then apa lagi ada makan spirulina sebab I ada spirulina dengan Max Bio kan. I ada sebelik teruk 7 hari tak pergi ada satu kali punya. Lepas spirulina dia bantu saya punya gula tak yo-yo. Lepas tu I boleh start pergi toilet 3 hari 4 hari pergi satu kali. Then with Max Bio kan, wah tiap hari pergi. Wah. And then apa lagi dengan slimming lah, Aura Pants from 4XL to hari ni I pakai baru L size saja. Wah. And then ada apa lagi? Slanglo, Sanders Meal semua tu bantu I punya weight loss lah. Dari 137 sampai I think I'm 85 or 86 like that lah. Then Slanglo and then PU Skincare, Livco lah, bantu ini saya pigmentation teruknya dulu. Semua orang pun tahu, I sendiri pun tak perasan. Tapi all my friends, what you use what you eat why your pigmentation all gone already. Very good. BE product really changed my life. Stephanie, tapi mungkin ada orang cakap, I sudah makan tapi tak ada kesan Apa cadangan you bagi mereka? Okay, you have to be consistent. Very consistent. Walaupun you ada all the so-called healing crisis. To me, I memang makan banyak produk BE, but I also got banyak healing crisis. It's very teruknya. Sakit sampai I feel like I want to kill myself. It's teruk because I makan banyak. Then the healing crisis is very big Then I tahan, I'll go through one. Then after a few weeks, they're okay already. Then you ingat dia dah okay kan? Then after a few days, dia datang lagi. So you just have to be patiently. Kalau tak ada, you wait sajalah. It will come one day. Because you have to remember, sickness ini dari young, since 19, and then until you are 40 something, you have to take care of the body. Memang macam ni lah. Terima kasih. And then aku punya Shiruto, if I don't have Shiruto, I think I bye-bye already. Sebab kencing manis, tengah COVID teruk. Sangat teruk. I masuk hospital, my lungs are already ada putih-putih kat bawah semua ni. And then fever semua ada. But I look not tired at all. And then I masuk ada CRP kan. Look back as a diabetes patient, baru 33. I was admitted for 11 days just for this. And then doktor cakap bagi apa pun tak ada, only steroid. Every day the steroid, this stick. Sampai I bengkak semua. Then I tak all my BE products is on the table. Pakai Aura semua. Only after about 3 to 4 days of Shiruto and all the BE products kan, I punya CRP dari 33 drop to 15. Then first time macam ni, macam teruk kan. Second time already can no need admit hospital already. Then can no need admit hospital, but I sendiri sebab I ada dia I ask to admit. Dia admit saya. And then I ingat I tak boleh pergi Osaka, sudah tahu. Then but okay, I boleh sembuh on time to go to Osaka. Very good. Okay, thank you.